Drago nam je da možemo danas da razgovaramo o čini nam se veoma važnim stvarima. Mi smo ovu tribinu nazvali Monumenti, a u vezi sa onom izložbom koju je nekad vas video u Galeriji Krug u Gradskom pozorištu Bečej. Izložba se zove Monumenti, promenljivo lice sećanja, posle ćemo reći zašto. A ova tribina je nazvana, odnosno ovaj razgovor je nazvan Monumenti, a u zagradi nevidljivi spomenici. A govorit ćemo o tom fenomenu takozvanih nevidljivih spomenika uopšte globalno, a spomenut ćemo i neke bečejske nevidljive spomenike. Kad kažemo nevidljivi spomenici, to su oni pred kojih prolazite svakodnevno i vi znate da postoje u Bečeju, ne znate ni zašto su tu, ni šta oni znače, a u jednom trenutku istoriju su jako mnogo značili, pa onda nisu značili ništa, ili vrlo malo, naravno kako se menja odnos prema našoj kulturnoj i istorijskoj baštini. Ja sam Branko Petrović, do nedavno sam radio ovde u gimnaziji, trenutno, kao što vratno znate, sam direktor Gradskog pozorišta i koorganizator sam ovog događaja. Sa nama su ovde, pored, naravno da kažem, nekog vrste domaćica, tako Violeta Medić, vaša profesorka sociologije, tu je Milena Minja Bogavac, rediteljka i dramaturškinja iz Beograda. Pozdravimo je. Koji ću kasnije dodatno. Naravno, razumeva se domaćin. A naš drugar Johannes Ruger iz nemačke organizacije, koju će on izgovoriti na nemačkom, Forum ZDF, koji je zadužen kao PR za ovaj Zapadni Balkan, koji je koorganizator ovog skupa, koji je u saradnji sa Centrom za kulturnu dekontaminaciju iz Beograda i neke druge organizacijama organizuje ovu izložbu koja je inače videla nekoliko gradova u Srbiji, ali i u drugim zemljama. I daću reč prvo našem gostu Johannesu, on odlično govori srpski, ne brinite, pa će vam reći nešto o ovoj ideji, potom će nam Violeta govoriti i na kraju Minja Bogavac. Izvolite, Johannes. Hvala. Aplauz za njega. U narednih 2,5 sata ćemo govoriti o času. Ništa 7 za... Ništa 7. Za početak bih htio vama svima da se zahvalim što ste došli kao i koorganizatorima iz škole iz Udruženja srpskih ratnih veterana u Bečeju i iz Gradskog pozorišta. Mnogo mi je drago što ste svi tu. I za početak ime te čuvene organizacije za koju ja radim, Forum civilne mirovne službe, Forum ZFD. Forum Civila Friedensdienst, da, tako se izgovara. Dakle, ti od vas koji imaju nemački kao predmet ovdje u školi bi to znali isto tako kao ja, bez problema da izgovara. I za sve ostale predložim samo tu skraćenicu Forum ZFD, to je najlakše. Sad, za početak da kažem nešto o tome kakva je to organizacija. Dakle, Forum ZFD to je nemačka nevladina organizacija, osnovana je bila 1996. u Njemačkoj i mi trenutno imamo kancelarije u Njemačkoj naravno, tamo je nam glavna kancelarija, ali imamo kancelarije i na Filipinama, na Blizom istoku i ovdje na Zapadnom Balkanu. Tu smo u Srbiji, na Kosovu, u Bosni i u Makedoniji i ja sam, kao što je Strako rekao, zadužen za komunikaciju s javnošću za PR u Beogradu, ali radim po čitavom brdovitom Balkanu. I tako sam ovu izložbu doveo ne samo u Bečej, nego i u neke druge gradove poput Pariz, koje se nalazi na Balkanu, kao što svi znamo, ali i u Novi Pazar, u Novi Sad, krajem ove godine će biti u Kragujevcu, ali i u Sarajevo ili, na primjer, u Mostar. I htio bih da koristim baš i Mostar kao jedan primjer za nevidljive spomenike, o čemu ćemo još da govorimo u toku ovog razgovora. Tamo se nalazi jedan spomenik koji se zove Partizansko groblje. I vajar, odnosno arhitekt koji ga je stvorio je Bogdan Bogdanović. Ne znam koji je čuo za Bogdan Bogdanovića. Jesu neki. Ima i grad. Da, da, i bio je gradonačelnik Beograda. Da. I sad, to groblje, to je ogroman, nije spomenik nego groblje, ali deo jeste i spomenik. I tamo mladi ljudi pre svega dolaze da bi pili pivo
i bili daleko od roditelja da rade to što se radi kad roditelji nisu tu. Ali niko ne zna zašto je to groblje, ko je ga stvorio i kakav je njemu bio značaj za vreme bivše Jugoslavije. I to je meni bilo jako, jako zanimljivo, ali i u istom trenutku i čudno, zato što to groblje, to jeste taj spomenik, ima značaj za koncept, ili imao značaj za koncept identiteta u Bosni i Hercegovini pre svega. Kao što i svi spomenici koji su dio te izložbe koju ste vidjeli, i barem neki od vas su vidjeli izložbu, i to jeste glavna tema izložbe, kultur pamćenja sa jedne strane i sa druge strane kako su se razvijali koncepti identiteta na Zapadnom Balkanu sa vreme Balkanskih ratova, Prvi svjetski rat, pa Kraljevine, Drugi svjetski rat i sve do današnjosti, i kako su svi ti spomenici u nekom trenutku, to je Rafko već rekao, imali neki značaj i taj značaj se ili izgubio ili promenilo. Dakle, govorimo do neke mere i o dekontekstualizaciji ili rekontekstualizaciji takvih spomenika. Neki su bili srušeni, djelimično srušeni, kao što jeste taj za Bora i Ramisa na naslovnoj strani našeg kataloga. Neki su bili podigljeni u vazduh, kao što je taj na Makrenu u Bosni, ne znam da li ste vidjeli tu fotografiju u izložbi. I neki su sasvim novo stavljeni, kao što je ona za Bob Marley, koji se nalazi u Bačkoj Topoli, ako se ne varam. Rocky Balboa. Da, ili Rocky Balboa, da. Bio je i jedan za Bruce Lee u Mostaru, ali taj je nekako nestao, verovatno zato što je bio zlatovito, pa je odneo zajedno sa ostalim sekundarnim sirovinama. I tako su spomenici jedna tema koja je do dan danas, i tu moram da kažem, nažalost, izazove i sukobe u lokalnim sredinama. Jedan primer da vam dam za koje ste sigurno svi čuli, to je bio onaj spomenik poginulim vojnicima Oslobodilačke vojske Bujanovca, Medera, Berža i Preševa ispred gradske skupštine u gradu Preševu. To je bio krajem preprošle godine i to je bila jedna određena zategnuta situacija. To je došlo do toga da je žandarmerija morala da dolazi u tom trenutku da bi sklonili taj spomenik. I onda ja se pitam zašto taj hejt, zašto toliko frke oko tog spomenika. I sa druge strane imaš, tako da to je jedan spomenik koji je izazvao sukob, i sa druge strane imate te spomenike kao što je Partizansko groblje u Mostaru, koji nikoga na kraju krajeva i ne zanima. I tu se sad otvori jedno široko polje, barem za mene, gdje se ja pitam kakav ljudi imaju u lokalnim zajednicama odnosi prema tim spomenicima, šta oni znači za njih, i o tome bih je rado danas da govorim malo sa vama. Toliko od mene za sad. Hvala je, Već postoji nekoliko spomenika koje vjerojatno ne znate čemu su namenjeni, do čega su nastali. Jedan od njih je recimo i spomenik albanskim vojnicima poginulim umrlim u Drugom svjetskom ratu. Zna neko gde se nalazi spomenik? On je potpuno ruiniran, pa dosta ruiniran. A s obzirom na to da je ruinirana i železnička stanica i šine i tako dalje, dakle tamo negde blizu železničke stanice na putu prema Srbobranu, tamo bliže te krivine, nalazi se taj jedan spomenik. On nije naoko ni lepo, možda nije vidljiv, ali govori o Albancima koji su poginuli, možda nije poginuli, nego su tokom Drugog svjetskog rata u tifusa stradali. Oni su bili inače dobrovoljci i onda su, dok su prolazili, bili su to, možda reći, istovareni, bukvalno sklonjeni, a s obzirom to da smo ratovali na isto stanje, i u njihovu čast, pošto su poginuli, u tifusu svi stradali, podignuti taj spomenik, danas to niko ne zna. Iskreno kažem, nisam ja znao do pre 2 ili 3 godine, iako sam ovdje već koliko više od 30 godina. Recimo, jevrijsko groblje, da li što znate da u Beču postoji jevrijsko groblje? Možda ne, možda znate. Isto vrlo lepo i zanimljiva priča, mogla se napraviti. Čak na neki način, možda to ne može turistička atrakcija, ali turistički zanimljiva činjenica. O njemu se ne zna gotovo ništa. A verovatno malo vas zna i šta simbolizuje onaj takozvana Nataša, kako je da mi zovemo, onaj spomenik u centru. Tako dalje, dakle, zato je ovo zanimljiva priča da bismo saznali nešto u sopstvenoj istoriji, u istoriji našeg grada, nažalost često ne znamo ništa. Nešto će nam više o konkretnim primjerima u Beogradu reći Milena. Violeta, izvoli. Ja bih htjela nešto danas da kažemo s
sistemu vrednosti i kako se stvara zapravo istorijsko kulturno sećanje. Kad govorimo, ne bi sad đake i auditorijum opterećivala definicijom kulture, to ćemo ostaviti za časove sociologije, ali moram da kažem da kad govorimo o kulturi, jedan od bitnih elemenata jeste sistem vrednosti jednog društva i norme kojima se taj sistem vrednosti ostvaruje. Šta je zapravo sistem vrednosti? Sistem vrednosti je opšta ideja, to jest ideja koja nam govori o tome za šta treba živeti, odnosno koji su to težnje kojima treba stremiti. I ukoliko se poklapaju, dakle, te osnovne vrednosti pojedinca s društvenim vrednostima, onda je pojedincu izbor mnogo lakši. Sada, društvene promene su takođe društvena zakonitost. Šta to znači? To znači da kroz istoriju imamo različite etape i što se tiče društava, one uglavnom imaju nekoliko vrsta društvenih promena, to su pre svega ciklične, tako da se menjaju društveni sistemi, a sa sobom oni nose i različite posledice. Te posledice su najčešće revanšizam, revizionizam i dakle sve ono što je prethodna garnitura vlasti poslagala po svom sistemu vrednosti, naredna vlast negira, briše gumisom, tako i njihove materijalna dobra koja možemo govoriti o spomenicima kulture, istorije, herojstvima, žrtvama, isto tako i nematerijalnim, dakle, usmenim predanjima, koji jedino mogu da budu ti koji će zapravo ostaviti neki trag u prošlosti. Kada govorimo o današnjim vrednostima društva, možemo se složiti da uspeh pojedinca se uglavnom meri veličinom, odnosno količinom materijalnih dobara koje on ostvario i koje posjeduje. I taj neki individualizam i materializam je nažalost postao svakodnevnica našeg društva, za razliku od tradicionalnih društava gde i recimo društva bivše Jugoslavije, to je SFRJ, gde je kolektivizam i solidarnost bila jedna od osnovnih karakteristika društva. Sada, ratovima na prostoru bivše Jugoslavije 90. godina, simbolična fotografija iza mojih leđa je čamac, kao što vidite. Simbol na tom čamcu je grb bivše države koji je pun vode i samo što ne potone. Posle ratova na prostoru bivše Jugoslavije nastale su od jedne države, savezne, odnosno Socijalističke federativne republike Jugoslavije, 6 novih država. Pa, skoro 7. Skoro 7. Pitanje je da li računamo Kosovo kao državu ili ne, ali da... S naše strane ne, ali da... Da, ali s nekim drugim sredom. Da. Sad kada govorimo o vlasti u sadašnjim državama, bivšim članicama ili republikama bivše države, uglavnom su na vlasti odnosno partokratske vlasti, nacionalne partije su tako je na vlasti, koje uglavnom pokušavaju da brišu prošlost koja je bila zajednička, naglašavajući najčešće nacionalne momente. Religijske, verske, ono što je kolega nazvao identitetom. Stvaraju se novi nacionalni identiteti, novi nacionalni simboli, nove nacionalne vrednosti, novi nacionalni jezici, materijalna dobra, odnosno kulturna i istorijska dobra bivše države se zanemaruju, napadaju, vrši se razne revizije istorijskih događaja i sl. Interesantna je tema današnja i drago mi je što su kolege iz nevladinog sektora i gospođa Bogavac našli za shodno da ovu temu spomenika bivše države, prethodnih država, dakle, aktualizuju iz tog razloga što ni materijalni spomenici, a i nematerijalni spomenici, dani oslobođenja, recimo
recimo Bečeja od fašističkog okupatora koji je bio 8. oktobra, taj dan se kod nas totalno zaboravio, zanemario, izbrisao iz sećanja nekih od generacija. Ali smo ne aktualizujemo. Da, sada se već ponovo aktualizuje. Između ostalog, biste narodnih heroja Zdravka Gložanskog ispred škole Zdravka Gložanskog je nestala. Takođe, verovatno je potreba da neko obezbedi sekundarne sirovine. I Peter Šantor. Peter i Šantor. Što reče Zdravko, iz nekih razloga da li su ideološki, najverovatnije ne, se i premešta spomenik iz centra na Tistu, na spomen obeležje. Vidite sami u kojoj meri su zapuštene naša spomen obeležje u Bečiju na lokalu, a imali ste priliku, posetioci izložbe monumenti, da vidite kako je to na prostoru bivših republika Jugoslavije. Što se tiče naše lokalne sredine, mnogi đaci, odnosno deca, ne poznaju ličnosti, ne znaju ko su bili ni Zdravko Gložanski, ni Todor Dukin, znači naša gimnazija nosila naslov Todor Dukin pre 20 godina, sada je samo gimnazija Bečej, niko ne zna ko su te ličnosti iz prošlosti našeg grada, ne samo istorijske ličnosti vezane za revoluciju, naravno slobodilačku borbu, nego i ličnosti iz kulture. To je koleginica koja vrši istraživanje o Dragi Dejanović, koja je bila poznata feministkinja Bečeja, koje nema traga. I naravno i to treba neke ličnosti koje Ona je bila prva srpska feministkinja iz Bečeja. Naravno i neke ličnosti koje zaslužuju pažnju i sećanje i koje bi trebale da ostanu kao vrednost ovog grada, treba